January ni riat sang ni somni panga ni lai ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule nimin khan Tibet drama chuan na takin lirnghînga mi za somni aya tam thi in zahni donin liaman tur bok nimin jinglam Tibet drama dar kwale minute nga khan lir hi anginga magnitude 7.1 ana ani antia Himalaya tlang bulvel Nepal Bhutan le India ram hun then khata po helir hi an ria United States Geological Survey USGS chuan helir hi leihnoi km so mathu ka tanga intana nia 7.1 ana ngi nu hian navak lovin voi tam tak nging non le anti nimina lirnghîng intran na mun epicenter hi Tibet le Nepal in rinalai Tibet ram Tingri County a ania helai hi khowela tlang sang ber Mount Everest atangin mel somnga vel chawa hlania Mount Everest alone te base camp te po na takin na soyani China Central Television CCTV puandanin helirnghîng wanga thi riat chian to hi mi za somni paruk nin liampo za somriat pariatan oma in sangthum zeruk chuanga chebok China Earthquake Network Center chuan nimin tlailam thlengkhan after shock voi za somnga nging lea hengjinga voi som pakwa chu magnitude 3.0 chunglamani anti wanei thlakang reng takin lirnghîng intran na epicenter hi mihring chen tlem na lai ani hlawa Himalaya tlang be chan khua in hlat deuh deuh ani hlama wangin mithi an tlem jok antia jinhua chuan epicenter atanga km somni biala hian khosomni le pasari lai omma se heng khua mihring om jong jong hi sang ruk zakwa vel chawan ni antia mihring an thol hle ani Tibet Airlines le Air China te chuan chan chuan na thok tu te chu lirnghîng na hmuna hian an phurlu ta lirnghîng intran na mai ba ka hian epicenter atanga km somriat paruk vela hla Tibet khopui la je thlengin in chiate car le two wheeler chiate po oma epicenter atanga km za somriat vela hla Tibetan Buddhist te khothiang hlim singat se apo chian na thleng na sa hlea singat se khua hi mi nuai riat vel chen na khua Tibetan Buddhist te ho tupa Dalai Lama nuai che om ansa kho ho tu panchen lama om na mun ani India ramaral tlan mek Dalai Lama chuan he thil thleng hi poyati thu sain numna chan te tan ka tong traya hliam tuar te andam le thuai ka du sakani ati China ram khochin thlir tu te chuan singat se le che vela hian ni ni chung chu khuwa vot zual dona -18 degrees Celsius te ni dona wangin mi puite chu in chung luma om turin hriat tirnan ti chuaka singat se bial sarkar thu nei tu te chuan puan in khumle korlum sang chuang an semhal bok thu nei tu te chuan Mount Everest lon tum tu te chu cholri turin an hriat tira Mount Everest thirna puan khar thu an puang hal bokani Nepal rama Solukhumbu district a po helirnghîng hi an hlea mitam tak chuan kumsang ni som panga lirnghîng na tak magnitude 7.8 ana an tor khan hriat chhuah thu an soya Nepal rama hian Tibet lirnghîng wang hian mi som pathumin hliam an tuara inpo somvela chiani in Nepal ram home ministry chuan an soi Tibet rama Tingri County a hian China chuan sipai zani vela tir luta sangkha zanga vel po kal mai thei turin an in ring ti puan ani boka Tingri County a kho pathuma chuan mobile phone signal om lo wangin chan chuan ha thok tu te po biak po thei an ni ri lo ni in CCTV chuan an puang ani US hawa khothlang ram ten Poland din dole na tura din niangai BRICS chu Indonesia chuan azom fel vele ta a BRICS president nilai Brazil chuan Indonesia lak luani thu hi an puanga Indonesia chu BRICS full member ani veta ni kumsang ni le somni pathuma South Africa ram khopui Johannesburg ka BRICS summit a Indonesia member ni dil na hi pomani to a Southeast Asia mihring tamna berram Indonesia in azom le ta ka wang hian UNO ti lawa chuan BRICS hi khowela ram inzom khom polian berti thei ani ta ni BRICS kumsang ni le pakwa khan din ni in adin tu de chu Brazil Russia India le China ni in atira chon heng ram ming bul theu hilain BRIC ti ania kumsang ni soma South Africa telvele nuwa BRICS ti anita a ramdang in anzom belzel nuwa po aming hi ti danglam ani to lawani kanrama thotran zan reilam tholeni jinglam khani West Congress a chuan officially US president atana Donald Trump thantlin ani thu puan ania
Senate House President US Vice President nilai in thlan puya chaklo zo ka tang Kamala Harris chuan state shranga in thlan certificate sema hi president atana Trump lak luani theina na ti tur poimo takania US President in thlan November thla nei zo chu akum le January ni ruka US Congress a hian official in certificate sem chuakin result puanan nei thina he huna hian Senate le House of Representatives sa in thlan result po puan chian ngalani thina kumsang ni khan Trump hian chaklo pom du lovin January ni ruka certificate sem chuana hun hi ti boy tumin Capitol Hill a Republican Party worker ten boy na nasatak an siamani kha kan la shefek ome hetinga in thlan pui result puan chian na le certificate sem chuana hi roll call of the states antia Kamala Harris chuan US Army pui ro rel na lungphum poimo ber chu monom le felfai taka thunai na in hlan chhona ni ti in voin hi chu mi atana ni poimo tak chuani ati hetinga final certification anti zo nu hian Trump chuan electoral college vote zathum som panni amua Harris chuan zani somni paruk amu ti chu official in puan anita a hemi role hian vice president atan senator JD Vance thlantlin ani thu po puan ngal ani bok hetinga hunan mana hian boina chu hlau thon thu a ven himna ti khau hlea pon lama vur in chiruk vel zeta cha tlakara si bai thanem tak duty ti ran ni a Capitol chu mi pui kalpo theilovin zau takin police thirpal mangin hungania checkpoint sang siamin police officer and duty uluk hlea federal police car dumte chu in ring takin an oma New York Police Department in patrolling an lo nei reng boka chunglama US Capitol Police Officer ten ven him na thokin House le Senate chamber in kalpo na le hnuai kongpuya kongkhar thlengin an veng uluk hle ani Facebook le Instagram nei tu Meta chuan an social media platform an platform mangtu the thil po sadik le dik lo en dik tu fact checker an mangto don lo ti an puanga hi kan ngai tu chian ngai don hle ani Meta CEO Mark Zuckerberg chuan he thu hi puangin Facebook Instagram le thread sa te fact checker san mangto don lo ti soin X angin user ten warning le until post lo mutu telam in veng tu Russia tirnan siam ten ring to mai don ni in soya US President tana Donald Trump kir le dona wang le Trump hian mi zong in social media platform a du an soi theina free speech angai poimo wangin Zuckerberg hian Trump du dana ti hlo tlingta nia ngai ani Zuckerberg chuan an fact checker te chuan politics a tran zong an ti len na sata wangin an na tho hian mi puiten social media post a rin nan hana in rin na hlo tir na sa jog ni in na soi ani hetiang ani chuan exang bok in Facebook po zalen le sot don ti na nia abik takin tharum tho na lam hoite politics a tran zong te dilanga tongkam feki bar te po atam sot don ti na ni mela chu mizo tong chau chiar thiam te tan chona poilem lo mai thea ma se milem le video ti chua te danglam na sa taka thlen ngei dona abik takin mi pat mai chian na lam hoi thala le video te po Facebook a hian ron pung thut ngei in narin om boka mizo te zinga Facebook mangtu kan tam sia kan lo in ral rin a tul nge yang Meta platform hi khovel puma mangtu tlu le ding on thuma ya tamanom to a politician le mithil ti theideu ten an du lo zong sensor zel tura man lak na chu heng platform mangtu te hian an ngai theilo zual zela abi ki US president thar tur Trump le a cabinet member tur Elon Musk te hi censorship social tulang saran ni a Zuckerberg hian political censorship chu ti tlem zelan tum thu soin rui hlo chungchang te firfia ka chen na tele no pangte dik na chanvo chungchang te chu khir takin an lakal pui zel don ti soi thungani engpo ni se tun ma in Facebook a zaren don ti hriaila kan chiar tur chinte kan mule en tur chinte thler thiam tura kan in ral rina kan in zirti ranga hle don ti te lo shelo kila thangotang Bahzar lo thlir awangin kan lome